Kalangan kamu ya kayu. Wegi iba pacawan kamu wei sabun macam mamasan. Kesakaratakan. Mewia Kristian sewasan ranwat. Kakita isunan dengan wainet. Ejmal sakaran tangkan sapakan nilap. Kat kupur sulap dan mulan serain. Namarkin wainet. Wow. Wow ki Kristian orior. Namarkin wainet. Kasigre ejmal sakarata. Sakaran wawat. Apa itu kiyokin mai? Wow ki kacutian kapinan wain Pohnpei. Wow ki valuable office level kata kapasitas Indonesia. Ejmal wan pil toka sapul macam menin peito kan meyang pacaran Kristian ranwat. Ngawalian to office lab and then wain Amerika. Isoko ipacota payangkak bausewi sapul macam kairaktian cacan mamasan in ranwat kan. Nintuan iba pacawan sakar kita. Piyapan kosong tikan sakaratakan makan melalitan Kristi kesempat Kristi lele kapsay kasi sapul man kita. Erpwede hanapan paywat muna sa pangkaslan ng Tokyo. Sakaratanan nila pangkakmiya kung kaya pa sapul man ng Kristi. Muna sa pangkaslan ng sapul macay inontan sapul macay totokan ramot. Iman pacuan lugayan ikan makarili koryo ang paco tao bata kastiwat o sakarani na kung sapal macay kachkachin suwasin ranwat. Suro kachin lolo iban pacuan sansan. Anilap kachidiyang paywat saramao makribun nilang na mga manpikan kung kukulki o kapkapngaki anilap Pohnpei sarawat sangatya niya uya tiyarensa pukupukarare sansararare pailap nguen pukalap anilap kachin pukatiyar o kachin sarakataw ilawatiyang paywat Pohnpei mesarawi pei sarawi Pohnpei wasan kautok Naranwat wiyalar wasan kausan ay sablimar aramas te sablimar kapag kayu kasambal ye yarmas metawa kalala wiwaya saramawat makot kachin kapkata main komungur kinti roson kalay koiso o pachotiyan ranwat and kapilal ki ye yas roson ay sablimar ngay saramawo o tagolan ngay saraw Ayyamat may pacong ulian pititi o sakarakin kami nindang lang kapayan as kaon Yesus Kristus gagan kachin ye yang kami o ngay sarawi o ye yaso kakaon na rin tiyan aramas o anso o kolache namaran cham o nang sarawi kalawan kami ya tigan mol inonten sapul macay mamasan ng ranwat aymen pacong alukayang Next District Administrator yang kapausa o kasamo sapul macay Kristian ranwat. Ananin ko mo tayo.
members sa itual sa berangkat tumuwang manilak ng members. Kapag rasulap, sopi ka sa rano. Randale, ranan marakwat. At yan sunagan. At yung kapina, utsay pang mga kasalan sa utsay. Ito sa mga hiyang pagkupuin. Kaya po ni Pohnpei sa rin. Masalap po kita niya. Kaya po ni Pohnpei yun. Sering-sering sunagan ang buhay na. Kung wanti, nanalaglag. Kung wanti natin yun. Isya ragatin ko bro, H1, alap-lapin sa bulan. Wawat sa bulan. At kung wanti ka banahan mo yung Pohnpei. One ko ulit ang national government, Honorable Secretary, Hafiz, kung yung mga kami patusang national government. And also pay my respect to the presence of our diplomat guest, Madam Ambassador, Her Excellency Alisa Pidu. At one director and Kalian Rosal Mao, Pohnpei General Manager ng PUC, Port Memberkan, Kultural Wow, Kapatoya, Paros Mayang Katubahan Kupur, Puro sa Usan Rano. Yung totoo kapal, may Katoya, kapal, may Katoya Mana. At kaibahan katin, Sir Mau, Aso nagkatoyo, kapatotoyo, kung uyawiyang Manicempa yung kaningin mo yung sama sa trabaho, hindi mo sa umaga ko kasal. Sansal ka tiyan na isuksan, nagyawin ko sa pama na noon. Kung isa ko sa nakalapod na kandat, kung sunakan mga lumiwas, kan apwen, awit, at pasantin, kupuran. Niyarakatin na magot, sa kamar, nakakbata, Puro-iso ang isang mga ito. Apoy ko po ka may tungalan ki. Ipon kawin ang paglaban na isunahan kayo po tuboy na dusya. Nintuwa na yung yan. Sabol man buhay sa katatis sa katlikon ko. Ayaw ka galing purusin ko. Ang kapiyang hangat to. Sabis kang karos. Dalang katusan. Government na lipikan. Masatikan ko buhay. Lalu puwede ko bukawat iso ritual sa karmis. I welcome you all, rakat, para sa katubang. Kanatan ko programang ranwat, ang kaksawas siya, uya, kahit ditong kabaydan siya mo inagsaw siya, Pohnpei po siya. Ayun na ritual sa karata, ang sokaw kabina, o kalangan pa rin. Kalangan sa karatan kasong Kecai sa pelman kita sukses ukacin kasamulo. So walang tulang kecil. Welcome patuloy na next month sa karata. Nintuan na bang kapura na kupura child. O ikisoy ato. Project macay kacich kiranwat. Ano ka putar sapul macay kasiranwat. Women patuloy lugayag PUC Chief Executive. Dan ketiang masuk. Kalangan MC. Bagi kamu ya, ikon sa katadang kabel sa Project Watch. Ang pro sa karatawon panabis. Kaya raya bitaman diyang isobo. Kapag pro niya ay kung alap, tapi sa bulan ba yung kap? Saka. Ay ito nga sa karan kahit ukur sa ulap. Ang sabukan ko. Doon kat tiyang ranwat.
ay tungal sa karatan kay ko niyo wow kan kuran ko labanat wow kan kuran sunangan nangalap nangan ye wow di so kana awiya tungal kulwat kadayang ay tungal sa karatan wawat Sapul Makai Kapna and Wayne Pohnpei, Honorable VP, all of it. Wow, Piltoko Williaban President and FSM, Honorable Secretary Abbas. Wow, Nuki, this that. Billions of water, I told Sakatan Wow, Piltoko, Sharshay Alisak Pip. Williaban American and FSM Osher Progentan Kapatayang sa karasaan wawat Napalap sukotok koros Director and Moni Nantunat Nawiya Vice Chairman and Board Solap Joseph Felix Jr., Mawia, Secretary in Board, Open Board in Ayo, Yaman yang Katumet, Dr. Simon, o former Director, Antonio. Waun ki, kapalat koros. Duko to koros, mawaw ko na ang tubig. Dahil Katpana pagkabanaran wat Taan kukuran Kau disenangkan Pagdalagat kasarawi Project Kasambalyaw Nagkatatar ang waywat Nisansal motel ang saukset Natangi Pohnpei Iron Removal Plant Narasuti wala Sapul Matay, sangon mesinin kamakalwo, nagpapapali sa kayakan kakail yan tayo, matamuwi, patulamuwi. Kintak kuyatak kalan, kaapunan manipir. Dami, kaya kasarawiyan sa ukset, kakatawanta kalan, wana pugi, ng manipir. O tama uya, mesin masansalan sa ukset, ay nanan mausang men rantriyo. At katroto, yang aking generator, backup generator yaw, yung kakapali alsawkan me, melmal siniyang laut, sumuniyang laut, o kapalin diyan pang parat. Kasabis, ang pneumonia riyaw, schooling wine nut, o kas John Wayne Pohnpei and Step way up. Kami yan daw. Kawal bang parat. Sakset main ko. Ang pana warar wanaw magtagis pasar. Warar pukat. Il kimpat patlotasan ang beach. Epukil lele epukil maisa. Ita me uya niyan sa ume il kan temperatura ona patrota nan sistemet iwan quality cricket ada niyan sa ume lapo jangan nan mesin kan kamakalo makalakal Jet woman dito. Pwede ilang itay la suka nasani patrawan autaban dan til en sansalang katti ang sogo o patrawan koros. The machine what patrawan ta pil nagpayon magalaban. Na FSM dan peso. Sasongan pil me WHO
Pohnpei EPA chungalen ke wallet me patwoy sang nan machine kan ini nan mau sang igan prong ko preyang ko salalagak tamia Hotel में क्रिकेट पेलिया ई मोमन पील में कन पोंगता संगन पार का पान पे संगनास पटो तो ई मोमन ना अरे मशीन रान रही हो बिल्कुल एक मशीन रान पंगा मगलेता पकतर इलान अरे कोई किया वराइला इसलिए नोक तटोक कारेता Pohnpei कसमवाल के पील मगलगल ओ अपरियातार पील वो Mango. I then the Pohnpei state government, PUC, kapung bananet ito. Walian the PUC ang sa ukset po kumiya walian Pohnpei state o national government. Walian PUC tungal kapung board of management ang kalapagul suko. So kamatron when not Whether we true from PUC ang project todo, nan bill, wasan bill me perto nan bill katulad ng tomal, water kan pex, nan pata todo, sawas todo, wayward yang from the PUC, so kapan PUC kan tumalin kiti, whether we true namiyasan ala roso. Katungmot utan anana essential Korusya magkakato. So, kabalangan. Nanpar yakut riyasak FSM o Pohnpei State Government ang one moni yung sang Office of Insular Affairs na patraban Public Sector Infrastructure Fund when Kakapaliata project po, I would like to take this opportunity to convey our appreciation to the United States of America, especially Charche Elizabeth. Sumalengke tapang ang national government pwede biker and kabaikan makin puldo FSM na toko-toko state kan, yun. Akin ang palmatang kareta project kan akin kak Pohnpei. So kan manukela tuwing may ilenagpit pagsili may ray na so. Yay, Mayor Welcome Jr., former Secretary Robert Lauren, Tagalabin FSM Vegan yang ada Secretary of Finance o Metrodo. Soda uliakan Tendes Legiran Soksetra untan sa model katungan ng Tokirain. Pwede harkat kita manaman o kamanalan ng PUC banda dongri one mo ni mapali project put na nimini millionaire point walu ayunan kasumpan kupuran Pohnpei State Leadership Club na o legislature utrutong yaya samau dan Pohnpei balian roson mau tarapan balian roson mau o sama project watch and gak miya pun karena itu kita bayan way ang kian mo. Anggo, where's David Kalus? David, please stand and don't sit down. Give me 2 minutes. Old man, yay, Mr. David Kalus. Even we are owner o CEO and company man to go give project.
Niyan sa kasarawin kap ng Yahweh. Mr. David Callis, William, State of Israel, ang kasarawin kap na aso sumalang. PUC contract younger Katam Construction Company. May batawan masang Wing Israel. Project what? O saan karos yang ito project what? Lel kasbu. I go with the assistant of Mr. David Callis of Kedem 1991 Limited of Israel, who collected samples from the wells around us. And he dispatched the samples to the laboratory in Israel. And as a result of that test, the design engineering of this plant was designed specifically for Pohnpei, Tamar. PUC has a contract out of Israel, and this is the first time PUC has partnered with a company from Israel, and this is a very positive experience for us, and they have done very outstanding job in installing the plant. Mango, sekarang negara right maksudnya. Istroka ke sudah ketuan. Dasan poitan sang koros nagtempat pada PUC ay sang board and PUC. Di makareta evento na sa Vice Chairman Eric Paul, Secretary Joseph Felix Jr. Patut aku harus sempat ketuan. Every konon kailan pinto na sa 49 po kayang sawas kan mata-mata o planakan yay Dr. Simon o Antonio magpapanood po guys na dapat. Nain ko. Ang project po ang kaksansal o ibig sudot sa larkita po Poitan project what Implement ka ba sa project engineer ng PUC. May kapo yung napali project. Yay, Mr. Alex Nanbay, Chief of Planning and Engineering. Look, ang bata. O, Mr. Levens and Irons, who are Chief of Water Operations. Meron department para sa Trotnadal Parusia yang sawas. Ang saukset, sistem demi ang saukset. Yan sa mga repentanglap, John Waynat, who katalanin, Pohnpei unsak, Limoni Riyaw, Kakar, Tungalan. Makalagal ito. Also, sa mga system mo at kasi. We have the best iron removal plant in the Pacific. O challenge ba sa kan tumalun kasi napapali pwede wala. Walang ka supplement ko bor. May waksang metro po computer kan perpetro yung ronda taon kan. Na chlorine tutok laban that alarm. Mana na uya ko. Sudah tu itu rantai yang anu harus skate aja punya kikipan lawan quality build terpaksa yang harus. So go, macam apa? Kami pikir macam harus kan plan tu kalau lawan itu tu harus benar.
Kalangan sa karata. Sainsan, iya patuan orang lepas. Saya nang singkai cikujungkan bersata kapal masai. Proses penting mesansan dan mal winner. Saya kacin sapalman kita sana mama. Kasamolong kebenaran wain Pohnpei. Ong liu sakarata ong Christian ranwat. Ong men patuan dukayang. Nan sosial pela bala. Ada kami EU Ichmol buang kata-kata Mereka kan bukan sebenarnya itu Bagi poin Ichmol buang kan bukan pun lebenet dan mati net Senang net Analet net Bagi cuma sakarata dan kajwatan nilang ay cuma wow kan kuburan nakalapit Pohnpei itu siya ang kalian anod sa government usap bermatai kalian siya ay cuma wow horror and bitokan so masin kusap so kamar nanuan kamar o lang kayo di paron kiniyan yang pali masaksit kan kuburan komplementet businan tenet Ichmol wow oblone siya bilkak local ambassadors secretarian President DCNI Honorable Carl Lapis wow and bilkak Affairs Deputy Chief of Mission and US yay Madam Alicia Kip o William Office of Insular Affairs yay Miss Cheryl Bergendine Sampal Matali William ng National Government PMU yay Mr. Robert Goodwin Assistant Secretary Mr. Winkett UPTM Directoring Pohnpei State Hospital, the POH, Board Member Kan Chorus, and POC Ranwat, Opil Ranwat. Ikimal Wow, and Victor Kan Chorus, Lang Kan Chorus Memiyan, Yang Katuyan, the Dr. Sumbalin Ranwat, O Katutan Kuburan. Melel, Yen Katuan Tartu Awat, and Tokai Raikan, the Katuasang, Wain Lipid, O Katuyan Kitay, Wain Kapayata. Kato, Letan Sainsal, yung sa Klaranwat, o Kakirap Kato. Then Katuan Melel, Konise, William Israel, Mr. David Kalush, o Edmal Queen, Kato, Kato. Ito dahil koros may padutan kukuran ito dan sa karatakan may paduan siyang armoy ipaduan ka melele may paduan na kalir sama na rin kak kasansalong way melel way net o way Pohnpei isa at melel itaikan hero ko utan kacin niliman ki Katongki, Rupapali, Katok, Owan, Katok, Nataling Seklaran. Dami Sansal, o dami Miyayer, sa karatakan, ng King Forest, Karayarapan. Dami Sansal, saan ko kroniso, Wachol, Riyapot, Pilkan Patalalit.
sakarata pacuan me bisin me kat pacuran wat ekak pacuan ye malun monopuki dan minike sakarata ko bil pacuan sabun matan bisin o ini magayu kaselet na sabun tay lebih setting tasnik ko wasa bukat child chorus main Pohnpei setan ketin yeyaski wan tata ko sampal wat pagpag ulian di option ka na nikatun Rajem general manager in PUC lainnya cuma sakarata bebil kaki di saman momodan ukuran itu en monsap kalaben udlabenet orior sanat kinin mo indet child chorus sabul manki uko en kakapaniyan way tatawag and feel mahalagan child patrol kasin nanasa ni kakap kapadi feel kasilan kung net wisonu wala tala kinakap medalinin imanwin ruyaw may patpatro sabot mobil pa sa trade pero imensyo sa karay-ray sa konsay program kuwagi yasan sa layer tanay sa karantatan kukuraniso o kutay ka sa karantatan kukuraniso imen patroon insong kesa ka kaping namiyan kurayang kalupang kaping mulian di Pohnpei State Government belal kaan kukuran paglaban net kaan kukuran isunan kan net o lapalat chorus and win net kuwagi manujud o sawas na niyayar kita tatawagan ramo dan kapwita yan sa water filmen already di kapingwat tapos sa pagmatay national government the Honorable Secretary Carl Manuel William kuwagi manujud pa na tatawagan imagin kapayata tatawagan na able state yan sa water filmen katuan kaprayang o bilpunese ulit ka nagarka Charche Aguirre Madam Alicia Fitz Uliapan OIA naging bil ka makamapit monikan yay Miss Cheryl Bergenday yan sa water wala yung kabangwot yung toke Mr. Robert Goodwin o right on Torres may Philippine National Government na tinapali patoke o Lucia Benes sa pagmatay sa top dami General Manager Patrawan ng Kamanagis Irankan Biyangar Pachem Chefsan Tatawkot Nagpunyan nag-utan with Vincential yang aking sa pagmatay Chief Negotiator Colonel Falcom former Chief of Staff Secretary Robert Lauren o Irankan Biyang Siwasin Tatawkot Kwenta Nilitoran mo ito sa insalabe po ito. Imen, kurang apoy kajowan, kaan kukuraniso. Ulianti sa palim, obsingkab na. Uya chungal kaping muletak. Melin, Luke mebiyes po ito yung kajowan pachen. David Kalush, Shalom, thank you very much for all your work and your teams. Charche Aguirre, Madam Alicia Fitz, and Ms. Cheryl Bergenday from the U.S. government. Thank you to Pohnpei sincerely. Ambassador Hafiz, Secretary Hafiz, Dr. Fan, thank you to national government, Mr. Robert Goodwin, and everybody. Thank you kung kailangan o Fort Mentoreran kayo, Podrano. Ito napapali na bukat. Ayay rawat may daan paruan patrota ulian sa kung may lusog ka na. O sa kakita ni kapin talaga. O iso ko, ragatin ang yang yala o lakting tingata sa pagingala sa karataw. Kwenta kato o icharen sa kailangan ng Puerto Rico, kailangan ng Lorenzo, nare-ritual sa karataw.
Kailangan sa karatasang kaplan with Pohnpei. Uchay kecil kasamolong sa karatapot. Magkaan pa chotosan. Sampul macay no pisil kawasan kapasabat. Honorable Apit. Magkaan pa chotosan sa karata. Kong Kastia Granwood. Saya Kastia Granwood. Kailangan kasi iya mohon niya paros kagacun kupura ko yan kakta dyan sa kartaan tapin kan kung ba kupura sa masyada nila kau no ko buki kupura sa ulaban bawal naglinsan sa long kaya nga so paros buki kasaraw yan rangot bang wairi doon tapogin langan Pohnpei Uban ele dalawang bang kupuran rakso ko karosen Pohnpei. Una na besan. Naman patungan, imang kabacana ngay tungo sa karan kay pani. O na rakso ko an Pohnpei. Wow laban kupuran isoko, nanalam ko, nanganyen ko. O wow ki sa bulma kay karos. Tachen nabalap en siya karos kung si karos na besan. Apuegi Isunanga witness magkacun kasir buwan kasarong kosong panananes. Ipatuan pulik, cumol sa karen wow choro konso. Wow choro, kagagabin na Honorable Reed Oliver, sabi mga cabinet members or state officials counts. O warn the gate, charge the affairs, Alisa Pips, and your colleague from the MC. Soko, pwede kasiyang rangot, apan recorded o pagkatagay ilani o piskan ng wina marka. Nabacawan ta sawas and munin na wali po sa coach. Aragatsun kupura, wiyin bacawan to lang na ichungot sa karata, bacawan wan. Your Royal Highness, Isonagan Netch. Honorable Governor Reed Oliver. Honorable District Administrator Daniel Edgar. General Manager Nixon Hansen, ladies and gentlemen, a beautiful day to you all. I have been given the honor to represent His Excellency President David Panuelo in this completion ceremony for the Pohnpei Iron Removal Plant. The President expresses his regrets for his unavailability due to the need to attend to official business outside of the epicenter. He nevertheless attaches great importance to your accomplishment and has asked me to extend his congratulations to the Honorable Governor Reed Oliver, General Manager Nixon Hansen, and all who have contributed to the successful completion of this important project. He also extends his great appreciation to the U.S. government for the generous financial assistance provided to fund this project. The national government attaches the highest priority to improving and expanding our infrastructure to ensure sustainable access to basic services and economic opportunities for our people. As we continue to face the challenges of dealing with public health issues, the central importance of safe and reliable supplies of piped water in our homes and communities has never been greater. The Pohnpei Utilities Corporation has long been at the forefront of water development in Pohnpei and is to be commended for its success in progressively extending the water supply infrastructure and ensuring a reliable water service to its customers. The Department of TCNI has been working with PUC on a number of major projects, including the Omnibus Infrastructure Project, which improved the PUC wastewater treatment system, and more recently, the project to drill 2 additional deep water wells in Paligan Valley to increase the supply of water to the capital and the surrounding communities. Under this project, the LSM government purchased a drill rig for PUC's utilization, which can be used to drill additional deep water wells to increase water supplies in other areas of Pohnpei. Today, we are here to celebrate the completion of the iron removal plant, which will help PUC to increase its supply of safe drinking water. This project has been a collaborative effort between PUC, the state government, and the national government.
In this regard, we at the national government are pleased to have played a small role in facilitating the funding of the project by obtaining general approval of the project in August 2020 and securing a grant of 1.8 million from the U.S. Office of Consular Affairs in October 2020. I now would like to join other speakers in congratulating General Manager Dixon Hansen, the PUC Board of Directors, and all the very capable staff at PUC for getting this project completed in less than 2 years since the grant was received. May I also extend special thanks to the contractor, the Kedem Crushing Company of Israel. We note that Israel is a leader in water technology, and we hope that this project will open opportunities for more collaboration in the future. I wish to also note that for any project to be successful in Pohnpei and throughout the nation, it is important that all levels of government, national, state, and municipal, work together as one team to ensure smooth and timely implementation. In addition, we must work in harmony with our traditional leaders. Hence, reaching this successful stage for this project is a tribute to the close support and collaboration that exists among the leadership of Pohnpei, both in government and among the traditional leaders. In this regard, I respectfully acknowledge His Royal Highness Izunan Kanlech and humbly extend to His Highness and through him to the traditional leaders of Pohnpei our utmost appreciation for the important role that their traditional leaders continue to play in our nation-building efforts. It is because of their wisdom and advice that we stand together as a strong, united island nation. In conclusion, I wish to also amply extend our great appreciation to the Honorable Governor Oliver, who without his support, this project would not have been possible. We thank the Governor for his leadership and his vision, and we look forward to working with his administration closely on many infrastructure projects that we are now beginning to implement after the lifting of the COVID-19 travel restrictions. These projects include the upgrade of the telecommunications infrastructure, the improvement of roads and bridges, the renovation of the Pohnpei Administration Building, improvement of the Takeoche Commercial Seaport, and many others. Thank you very much. Kailangan mo, aral. Kailangan kong Kuyapi, sakarata mo yakin sakarata ay menpasawan pagkita koporongan ng champas kuyakirin pa sa pan kapulipul. Ari ko yan katyan sakarata sa kulmatsyo masakan mo kung unag-usap sa karataan atin kung nanginap ng katulong kukuha kung piranwat kung katulong kukuha winag ngayon ang nakawat winag yung motor ay kabang sudah dan mar seorang mengenalkan begitu bukan kadungan kebenar karena ini pilkuman ini biasa bos biasa juga kaum anak yang lagi sebenarnya apa-apa yang Hermet kebenaran Pohnpei ranwat di Gariker Essential में काम करें सुस्थिरिया फोटो लाइट without it you're dead. Without water, finish.
Finish, we will get us. Sempan wasakis doing sub sarawat beren ranwat itu pokok dari siangki the thought and subway wow meanwhile the respect meanwhile the responsibility meanwhile the honesty apa sih buat nyata orang yang baik akan sama dia untuk akan dari sarwat orang wat dia tu macam orang wat suku wat sewa wat Sehilar yang katanya itu nada udah, sehilar yang katanya diatran itu. September isi kisu, jangan negara ber. Isi gunung. Pergi kita metro kan, sampai dumwe. Kasta, tuna. Nama tinggal hari kan. May total jalan tu, may magayu kap. Kita jalan hancur. Amal kami, ini tu. Oh, dari amal tu sistem ini, betul. Oh, jadi social by national government, state government. Oh, yang ada local government, sistem buat pasanti, ditawan pasanti kan, nawai nama government pasanti tanpa usaha, sistem buat kerja enterprise, dan belaka, sudah tahu. Nan, kadang macam tu, ni apa orang apa kala macam ni, nan kentus, komen, kata, ni filmen, Mansolan Max, reality, non-marking winner, ini apa? Dior magayu. Watawat marahin ng tunting usap at ikasta. Hindi siya pa ang koros, ng tunting koros, yang aking marahin wat, kailangan. Tuwad sa kapiksyan. Tuwad sa kapiksyan. Tama. Hindi na turag ng kail. Ang kawin, kay koros. Matay ko. Winnet kan sabulman itu merapat you maka kamau don't favor attack course agreement ini how do you got agreement please sang ni metameto pukau sebil kolokol o kata-kata ini yang mana kolokol kata-kata kuburuat on contribution. Dari dari kawatar pasan, ewe kawasan, kawasan ka, tanah ka, ewe hutan indigenous kids, civil research sampai, oh kadang di art, sabi naman, at nong, oh pinagi at kasoso. Buat niyan sewa sa mga kulot. Agay-dagang sa Pilipinang state and politia reserve o luwag yung tama ba ng national government.
Tuan Kuba. Tapi Yawi. Yawi. Bilang Yawi mencongkar isi house school. Jika bukan tidak kesempat dari murid-murid di coba ikan saya akan kubur berikut yang ada out depan berikut. Nah, इसमें apa kata saya katakan di Anila. Ini sekian kata bicara uat di mana. Cara terangut. Mau ini sanjal sampai Anila. Dengan kurang diraih sama pektar. Padatar, Tuwaiwat, kemudian Teach. Uya kabungwat, pengkang kemudian Nilap. Uya kabungwat, pengarang skoros, berita, punya, nempel, tutu. Ramai. Oh. Tuan masuk ada tutu. Masuk ada nempel. Tahu sudah sama. Benar-benar mungkin wangai tarang hilang bentar. Oh, boleh masuk dua macam apa? Oh, macam awak. Kedua ya, kedua nak. Bukan kabaran. Kajian kabaran laut. Bukan kata-kata ujar macam keren. Oh ini masuk ke dalam kata yang hit. Mana dia? Orang kelain, orang keren. Sudah pilih, sudah kelain. Sudah pilih, sudah keren. Apa buat perang? Sudah sampai megosnya. Jadi. Bila tu orang wajib Pokoknya juga Kedua Amerika Israel Kedua Hongkong Kalau orang juga Itu song Macam mana Wotanya Untuk pest Untuk pisik Lihat kelebihan mahu Lihat kelebihan Kapun kalangan Om Israel kami berpatuan tak sawas. Wah, Pohnpei kesamina lah sabut. Insang tu, nice. Jadi, betul orang kau, oh, kalau tu, betul mereka kesamina lah nice. Eksperimen share kan. So, itu insap sarang buat. Jika kesamina lah mereka nikah now, kami lah nak buat. Jika kesamanya lah mereka bervalue selama. Dan kawala kau. I sinsa bomet. I dosi sarawulo met. Kareta jalu rebensawas. Wala dai. Itu mengenai ada kawan saya mau mengajukan sebelah kawan kedua kan kawan saya mau bicara macam sama ada hidup biar mau terus menjadi sama jangan lepas mau jadi biar itu stay naju problem begini masuk perusahaan boba ada macam kerja kau apa dia lebih sawah yang besar. Dari Israel apa yang lain sawah? Jodoh, mereka menjadi Israel. Kebenaran kamu Israel. Dia pun dari Israel. Iya, atau fungsi ada yang jauh Israel. Jangan United States. Dia lebih sawah United States juga Israel. Ada Israel ada. Kanarian, Kayale, dia kawan, Kayale. Kami juga, luar sudi. Orang dengan illegal corruption,
Kakak ni, itu masuk yang dunia. Kakak ni, pemenangai. Maksudkan, kola mengai. Karena tak korus nak bagi muncul ni cer, apa ni korus sana. Kaya nak bagi gaya ni, apa ni pon, apa ni gaya kan mungkin kuat apa ni. Siang korus macam mana? Membuat korus, dapat benda urusan kata yang mat. Urusan wadah mebot nak sama dengan konstitusi dan konstitusi. Konstitusi ini adalah sidul efisien, sidul wadah kita. Urusan wadah kata konstitusi ini konstitusi. Betul ya. This constitution uphold, respect and protect customs and traditions of the traditional kingdoms of Pohnpei. Orang nak berdoa wajib kita mengerti. Amal kita bang kola keulasan, kosa kita tangki, apes, awal, merasakan sakar kita, tulisan paisan, dan kita consent, no, bisa. Consultation, yeah. With the consent, real. Silu and the compensation. The way we reserve kayu kau mentun medeo. Winda kolobol. Kolobol o awi sama leadership. We can them. We want. O we have been the long time agreement the constitution. Rimet ibn Wayla ay masukasay. Mereka dapat met pintukat pinsamin saya nanti dapat pinmin saya nanti dapat Manila o nangaiti dan kakak itu yang bermau pada saya sudah ingat memauti o jangan met kita harus Sultan Peiti para tokan kan syok saput kan ngoporpon mereka mimpin mau bukan mimpin kan sudah kerja kata mereka terus bilang yang dalam kali dan kita dokumen recovering on the Amerika yang merayu Lisa, thank you very much for everything that the United States have contributed to our society, our families, in Pohnpei, and of course the rest of the world that comes in to taste the drink of the real water in Pohnpei. Itu bagaimana kabina, bagaimana mana balik sebagai akan tertaut. Itu minit paras bagi kita apa ni di sini sokangan. Dia nasib kampung sokangan. Orang kau buat kue masyarakat tertaut. Kau tinggal bagi yayasan, saya nak tahu. Imat, kalangan parusi. Kalangan bahasan kepolisian Sulawesi Selatan Wainet. Nan sapul materi keretian kosontian kestian rawat. Iriau bertahan patungan kemset nan sapul materi kestian rawat. O imen patungan luka yang ikan makari di bolio patungan lulu kita. Dupilan mo yung kuyo, makaw na puta, may mga patungan weapon kate. Pero mo, dupilan mo yung buwat, ha?
kasarawitan sapul matay wasatin dekan presyon. Ay magkawang sa med manaman at sa wan pagkarami kumiyan kapil kuramawi champas watch o kasarawina watch o mautay kita champas watch sa ngayon kamao karas at nanungot sampa o kacing kaparakiyang kuramawi at sungon inang karas sa pacawan pagkarami met kumaran at kaon Jesus Christ kuramawan ko manaman saham o naong sarawi ang tatki o katat ko ang champas watch o apali ko ang totoo karas o tupsokan na parang niya totoo na champas watch. Remote coming. Ano ba ba? 5, 4, 3, 2, cut! No! Pwede le plan repene science alert. Keselangan sesuatu rawat tu dengan paduan kita ina rasa muliakan dan kawan peserta. Patungo to sa pangkupuro kanina yung raikan dapat sa pangkupuro. Local camera. Kalau ada pertemuan patungo ng plan kita tuwa sa darat. Sabaw ko maukulong ko. Kakanan daw man
Kailan mo? Semua Mbak. Kasi po, magkano na pa ito mga erang po. Pohnpei. Ramen. Keynote, Pohnpei, Ceremonial, Pinsak at Napay Pohnpei, Pinsak, Lugan Tanano, Ceremonial, Keynote, Jangan mau lah. Ceremonial, Ceremonial Pohnpei Kapinsak. CEO PUC Kapinsak. Ikan Lingkono Kapinsak. Ondel.
Betul. Ada tali. Ada opung. Kameramen.